ngasigi ibutaw Siyangmani Chowgi harap kumbay asiga bay lenana bay pangthokchariba yang kumbay bay thaina bayrondagi hogduna ibutaw Siyangmani Chowgi harap mathoi kaaba namit asida bay aikoi dongbagi thoram pangthokuna lali haidiba Yang kita maraba, kubaya sida, Manipur District maraba, minggu ini hangat terabada, Honorable MP Dr. Angom Bimol Apoizam election berakane, loina la iram damasigi ikai thomel jaribi, Devi kakyan tholaikai, ibadal yang kubaya sigi thawal sida election berakara. Koi hiang itu maraba kumai sibu miyeng tabi gani ngasi ke laman kita matri ni panba info ta siang lo ha kita ke namit jai pada namit asida oke mat koi tanah kedariba hiang ke kumai asige hiang ke leke ngoi kedariba Langsai Taunage, koi hi, kau bawa le, hari ba grup asina, kita apa masuki, koi ini berasi, Langsai Taunage, grup sini. Bayi lenana, bayi aku hidung dah yang tak nak pergi orang, bayi ngah ke manung dah, pangkok teragale, hari ba saya amuki. Pangkok coba. Ngasigi tangan tanah ketori ba yang kubayasi, koi ron mengarut tanah jaga.